boipelaetso kgahlano le se bolelwang e le go kgakgathwa ha puo ya Afrikaans. Dag Netwerk e re jwalo ka ha mmuso wa apartheid o ne o kgetholla ba batsho hore ba ske ba ithuta university ya Stellenbosch, mawa a fetohile a hore ba buang puo ena ke bona jwale ba kgethollwang ke mmuso wa batho ka batho. The reason for our protest action here today is to place focus on the importance on Afrikaans as a highly developed scientific language. And we feel that this university was built, the last 100 years was built through and with Afrikaans. Bolaodi ba university bo re maikemisetso ke hore baithuti ba kgone ho ithuta ka maleme a fapaneng. Mme setjhaba se buletswe hore se hlahise maikutlo a sona dikgweding tsa Phupjane le Phupu. We must understand that Afrikaans as a language in our country, a language that belongs here, must be read and understood in relation to other languages and other language communities. So we hope that through the public engagement and participation, that indeed the Afrikaans community will take in its place and will engage on matters that not only link and relate to the language, but also its place and relation to other language communities in South Africa. University le Commission ya ditokelo tsa botho di fuputsa menyenyetsi e kumang hore baithuti ba thibetswe ho sebedisa Afrikaans campuseng.